Sicaphuna lapha kwincwadi kaJohn chapter 19 verse 28 no 29. John chapter 19 verse 28 no 29. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Kwakubekiwe ngakhona isitsha sigcwele uviniga, onabakhoma lunagcwele uviniga lwehisopi, balisa emlonyeni wakhe. Emva kwalokho ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukugcwaliseke, wathi ngomile. Uthema iqedwe ngomile, khona lapha eduze kwakunesitsha esigcwele uviniga, bethoma uviniga benyusela emlonyeni kaJesu. Bazalwane, uJesu engakubalula nje ukuthi ube ngumuntu nje esenyameni 100%, futhi uJesu ube nguNkulunkulu futhi 100% ngokuphelele. Thola le ndawana uJesu bathi ababhalayo bese kuphele ama-hour angaphezulu kuka-6 hours uJesu elenge esiphambanweni. Lithi iBhayibheli uJesu emva kwesikhathi eside ekade ishawa, ethukwa, enziwa zonke izinto ongazozicabange, uhamba isikhathi ebuntwini bakhe uJesu, ufikelwa ukukhathala. Kodwa into bazalwane engizokhuluma ngayo nondaba ngihlale phansi, akusilo bazalwane igama elithi ngomile. Zocaphuna lapha ngenhla ukuthi kuthe uJesu emva kwalokho ekwazi ukuthi konke sekwenzekile, sekuphelelisiwe konke, ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi uJesu womile. Izathu esenza uJesu athi womile ukuba ugcwaliseke umbhalo. Masihletha kancane umbhalo ogcwalisekayo. Ukugcwaliseka kombhalo kwiTestament Elisha, zonke izincwadi akhona amavesi akuvezayo ukugcwaliseka kombhalo ngaphandle kwencwadi kaJakobe kuphela. Ukugcwaliseka kombhalo masibuka lapha incwadi yamaHubo chapter 69, kuprofetiwe ngokugcwaliseka kombhalo waleli vesi lesihlanu. Athi mawafunda amaHubo kaDavide, lithi iBhayibheli, banginika inyongo ibe ngokudla kwami, ekomeni kwami bangiphuzisa uviniga. Uprofetwe ngaleli lizwi lesihlanu kumaHubo chapter 69 verse 21 wakhona. So sifinyelela kule ndawo ya John chapter 19, kugcwaliseka umbhalo omenyezelwe eTestamenteni elidala ukuthi indodana yomuntu ngenye imini izothi ikade ifikelwa ukoma bayiphuzisa uviniga. So uJesu before amemezeleli igama elithi ngomile ulimemeza ngenhloso eyodwa, mfundisi uLthuli, kuba kugcwaliseke umbhalo, ngoba uJesu bazalwane icebo lakhe lokutheza emhlabeni bekuyicebo eliphelele lingashodi indawo. uJesu kuza kwakhe emhlabeni bezokwenza into eyodwa, ukuthi mina nawe esasisesonweni, mina nawe sasikade sikude, ngegazi likaJesu senziwe sibe seduze. So uJesu umemeza leli lizwi uthi esekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe, esekwazi ukuthi konke kuphelelisiwe, ubasondezile bonke, wabasondeza bonke emavesini angaphambili. Uthe sethuli manje kwelesihlanu wathi kube sekwazi ukuthi konke kuphelelisiwe, ukuba umbhalo ugcwaliseke. Iyodwa
ukugcwaliseka kombhalo iyodwa into eyenza sifune ukuba nobudlelwano noNkulunkulu ukuthi uprofetiwe kwiTestament elidala kugcwaliseke kwiTestament elisha ekuveni kaJesu nasekuvukeni kaJesu inhloso iyodwa ukuba umbhalo ugcwaliseke. Kanti ubani lo Jesu esikhuluma ngaye? Yilo Jesu ofike ngelinye ilanga ehlane belambile. Wafika uJesu wathi kubona okhokho benu badla imane ehlane bafa, kodwa mina Jesu ngisinkwa sophila odla mina kasoza lamba naphakade, ngoba inhloso iyodwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. uJesu uke wafika bomiwe abantu, mfundisi uZondi bathi abantu bengcaniwe, wathi uJesu mina Jesu qobo ngingamanzi okuphila ophuza mina kasoze onga naphakade, ngoba kuningi okusihlanganisile ukuba umbhalo ugcwaliseke. Bazalwane, sekushunyelwe kakhulu leli vesi likaNgomile lachazwa futhi balitolika kakhulu nokuthi uJesu wayomeleni, balitolika kakhulu balichaza bazalwane. Kodwa uJesu wayomile lokwemvelo, walimemeza nje kulokwemvelo, lokukwenyama walimemeza nje kulokwenyama ukuze kugcwaliseke umbhalo wamenyezelwa lapha kuMahubo 69 verse 21. Ngoba uJesu akaguqulwa isimo bazalwane, uJesu akadipendele kuma feelings ethu ukuthi ngalelo langa sizizwa kanjani, ngoba kugcina kuphazamiseka kwandlela yethu yokukhonza ngoba sifaka kakhulu imizwa entweni kaNkulunkulu. Kanti yodwa inhloso bazalwane engiyimemezelayo namhlanje ntambama ukuthi uJesu ubuya kwakhe esiphambanweni, inhloso iyodwa ukuba umbhalo ugcwaliseke. Ngiyakhumbula sokhela lapha ya ingakabi khona iHammersdale Junction, mfundisi uZondi ngizama ukufakazela lento yokugcwaliseka kombhalo. Siyakhumbula bazalwane ukuthi bekuyihlathi lapha ya kugcwele ihlahla kungekho lutho, kwakhona amadoda azokwenza ukuthi umbhalo ugcwaliseke. Ahlangana mfundisi uZondi lamadoda esikhotheni ehlathini egqoke ngisho omakalabha, sokhela ephethe amadayari ukuthi kuyosetshenzwa lapha ya ehlathini esimeni esilathi Siyethemba ongabheke lutho kusona. Kanti lamadoda ayibambile lento yokuthi kunombhalo ozogcwaliseka ngaleli hlathi leli. Ahlangana lamadoda azakhawulana, wathi impela namhlanje sisebenzile. Ahamba lamadoda kwakhonywa ibhodi elikhulu, mfundisi uZondi kwathiwa to let, ngoba umbhalo sewuqalile uvelile ukuthi kunamadoda ahlangane ehlathini, kunamadoda ahlangane ehlane, kunamadoda ahlangane abantu bengazi ukuthi kwenzakalani. Wagcwaliseka umbhalo namhlanje siyayibona ikhona, ngoba ukugcwaliseka kombhalo uqhamuka bazalwane kuleso simo leso silahlisa ithemba kulo zero loyo ubonayo. Umbhalo iyodwa inhloso ukuba umbhalo ugcwaliseke. Phela bazalwane sisukwamukela okuhle kodwa uNkulunkulu sizokala inyembezi, kodwa ingalahleki inhloso yokuhlangana kwethu kuba kugcwaliseke umbhalo, ngoba uNkulunkulu uhlele ezulwini esihlalweni sakhe sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Uthehlele ezulwini bazalwane, bathi abamaziyo kahle bathi uNkulunkulu ingubo yakhe umsila walo ugcwalisile ithempeli. Bathi abamazi kahle bathi amehlo akhe angathi ilangabi lomlilo, akabhekeki ubani njengoNkulunkulu wethu bazalwane. Ntambama uNkulunkulu wethu uthe bona le ebebona nala, ngobiso lakhe libone ejuleni komhlaba. Noma umuntu angaqasha manje athi akabona umuntu, kodwa ngoba umbhalo kumele ufezeke, iso likaNkulunkulu lisezindaweni zonke. Yiloko bazalwane esihlangene ngako ukuthi uJesu uthe sazi ukuthi sekwenzeke konke, sekwenzeke konke ukuze umbhalo ugcwaliseke. Kumele alikhiphe lelo ukuthi womile ukuze kugcwaliseke umbhalo bazalwane. Angeke ngisho ukuthi wayomela imphefumulo yethu, angeke ngize ngisho bazalwane ukuthi uJesu wayomele mina nawe, kodwa ulisho lelo ukuthi womile ukuze kugcwaliseke umbhalo.
ukuze kugcwaliseke umbhalo ukuthi izolenga indodana yomuntu esiphambanweni ithi yomile bayinikeza uviniga nangempela abazalwane kwenzeka njengokuba bekuprofethiwe ngaphambilini ngoba munye uNkulunkulu yinye inkosi ngoJesu Kristu amen.